Dake majani ke kio ikira kiri rungurwa ili mbabenya mbene dene embe south nike kiona nilia ke majani. Utuwe kumwa mangiria matia mana kene ya kinyake wandene ke kuma kiri miunda na nyuma ya madhaya makai kedhira ke kulukira nende utalambo mwanya kwedhira ya kithiwana kijani kieki kedhira kikiuma na njira ya mwanya ya kedhira itumeka ndene ya thoko ndene ya Kenya na ome ya Kenya. Kiri rono ro mwanya mwandikiwe tuanteto Dennis Mugendi na utwiki kinya kwe kinya kijani kieki kuma mdene mwanko kinyila ikombe neke ya kuna kene chunchike vile kirono ro mwanya kijani ya dhonde kawatea. Majani ja kuma mundene nandi igutonya riko nayo inyombene ijingi kuraja viragwa kenda gutwika majani janywika jari sai aja twikire ngwinda jatayo apron iria mumiru wa ijita mwende njoe thambe mioko na gukinya rujiro ikirinda wa murangone bubure gwika utheru liu tutonye neka tuguthima maya nende umete urunara no tubako yoyathia bera no mwanga macini irathime kenda tugamata size ira tukwenda kamata itikoyura kana ithire itikwana so yau mara nende kenda yakweya no mwanga atike laini na itwako ni bia no mwanga atike ko laini na kenda ya ita nende kudivandiro reke kana weta kwayanua kenda ita macini na kuthia so mazina to takwenda nende ni akuinya mayani kenda ya watana na ikenda ya separate msuni ya dhorono mpala kwamba kuunganwa au nwanda tweteta kumake masini huko yao ku kiwandene gya kigoi gitumira mutambo jo kumenyekana ta CTC crash theatrical gikimiru gutontoranga gutamburanga na kuingiritiro mitambone ni kenda na jo majani jainya tegewe kirau yaka inywa kenda ya make sure yara umedoro yonde ya make sure kenda ya umauya ya piece kidogo kana size kidogo no tuwa kumage magamba no mwaka ya inywe kenda ya thoranwa umau yakayo gwande laini keteta witangwa nande na masina itanga kana kithigera kithiaga mayani nende ya wata laini au ya eta na konibea to na jita kibithatu eri thatu cia witira majani kwenera twaita kwenera ya kuneka na kwenera ya roll kana ya kare o gembe ya thiruko so ya iteto mwanga ndege mwiso ya kethira ya kari o wembe kana kintu ya mwere kya kwea ena kintu gite kwandakana muno ya suma kwena magnet na magnet sana no torira kya suma ira sionda suma daworo no tegaro moya no magato ekera kintu kya kuata suma nyo kintu kita magnet kenda to ata suma sionda ita ke senje weke no magato ekera magnet na to ena magnet kwenda toriera bibio atabigweta mbere antwa te tiene koraya lakini koenda ka distance ka nene no to no magaya te ange araya konyare goroye no magato etaraya ka rogira rangi no na ndero to ye girini to ai tara na andre ya kwa rogira rangi kenda to na rangi kenda to ya ta ukinyanara ya ita rua ya kwa rogira rangi kenda ya tua ya black kana ya mairo to kombi kumagonto mwanya na ya to akinya ajanja gakinya to kuthithirwa fermentation kana oxidation naitwa Steven Chege mimi ni production assistant hapa na hapa tuko kwa inaitwa CFU continuous fermenting unit hapa ni mahali chai inafanyaka oxidation in presence of oxygen tunaweka oxygen na hewa tunapata the chemicals zenye tumepata kwa CTC juu kwa CTC tulisema chai ilikuwa imereduce small sizes na the juice yenye iko kwa hiyo chai imeexposiwa kwa oxygen, ikiexposiwa kwa oxygen inaenda kwa CFU
itawekwa oxygen na hewa, then ina oxidize. Hii kara saa iko na 10 stages. Every stage kara inaenda ikibadilika, ikifika mwisho itakuwa kara ya brown, copper brown. Hiyo ndio kazi ya fermentation, oxidation process. Arena kundi kugwata rangi mwero na musemo rangi iji nacio ni ciku gisunsi kia bidatu tugacokia kiuria giki. Tunaweka hii humidifier ili iweke. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwande kia majani gia Kiegoi kiria kirikandiari Kiegoi wandi ya Kiegoi Antobochio, Yembe South, County ya Meru.